Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kaseng Kongres sakalai phui terik naitung aja pun Rio, kelak kendo, bagi kendoan giba besut hakajing penbet thamai, yaka Foreign Contribution Regulation Act, daka sorkar NDA, belai lam daka BJP, kadika thama persya ikan hun nyam retpat, kibadan hapu kari India. Hakajing iklan bagi lak batai kubur, Vice President Jangka Meghalaya Pradesh Youth Congress, usam laban piralang pasayamuan ulaong, bagi kendoan ke FCRA, kiba menta, ki khanglat ki barang kristan, ban pentulun ni kikam syaki cakan nong kendong, kum kajing peli ki caka ajing sumar, kajing sengi ki skul, bat kiwi-kiwi kikam ajing erap, ya ki para beriau. Ula kentoru baka BJP, kelapan seluruh ban pulie, ya kajing nang jing start, ling baka nyam. Bak kentok syusyuk, baka Kongres kam sungu per ya ke RSS, kayuk pisar ki folklore, tang ban le ya kajing wat banyak, ya ke ej bak ya ke penje, jong masih. Bat kenoru baka thong jong ke BJP, kalong ban pen urlong ya kajing angnut, ke RSS ban pelong ya ke India, kari Hindu paka, kanang baya ka puli putih, on pensyong nong rembet, hakanyam. Custodial vesting, persiapan permanent vesting. Jadi clear lebar, haki pot mensuah, ada nuno organisation kabiyo funds naba, ada kimjang kalau compliance dengan ketentuan, ka lembaga FCRI mensuah, ka sorkar India kalaban, sim sipur ya katuka cukup banyak itu organisation, betul abiang ikut sar abiang license, lah abiang masih try kepenyak kami jam. Pemerintah FCRI kalau ada kemudian ke license, ada kembiang ke license, ada kembiang ke penyakam, ke assets management, nadong hadong ke pemulung try ke Indonesia ke authority, hak bakal ni authority dalam kena kuat sipur kembiang ke organisation, kembiang ke license ada mana kembiang ke kini no, kasih no permanent. Banyak kan ni ke jengdong jeng ke organisation. Apa belak ni? Kelaban di Norway, pada kapan kami nak tujuan dia di building dan di infrastructure, itu berkan kalau cerita consolidated funds of India, hak bab itu bisa kena ahli fund dengan itu kata funds kan pun kepenyak channel. Tadi kata permanent investing ke banking, ke Kongres ni demand di bank. Kepada Bill Johnson kami akses di balang repair, hak banking isna di school, isna di muni di hospital. Kadang ni contribution to locals, to traditional, to tribal lang. Tingkat kapisa warna baru kia isna biling joki. Dadang isna kamera school ko basipo kamera, dadang nyo kamera isna locals, lai kamera nyo funding nabar. Tiapot berkini kesorkar mengimbang tak FCRA license, tak kini kamera jingkain le kebala locals su plak hilang, bagi dispose of no kapan yang sekatakan consolidated funds of India. Kabalai bikin Johnson dari kata sekolah ke asnam, ke sorkar India kata paradoks semua kerjanya ke belum contradict. Hai India ni kuat ke foreign funding dan guna dan kemana dari kata company yang ini kawin ke kemat ke bawah yang dari kami sekolah ke asnam. Ada ke sekolah dan ke hospital bermatang lain lah nak kundang dari kami bagi sekolah kerabian. Jadi ada fund position kundang dan sekolah dari foreign funding. Kadang kita jemam persistir, waktu pelak ketika masih pulang tinggal punya pulang tinggal, biasa jumpi ke negeri sekarang, sekarang. Kadang sekolah kita juga bahawa Meghalaya ini dalam UAE, kita itu parent organisation ke NGO, kita kita Indonesia lo, tangba kiarap di sister NGO kita cewek kita nak jumpi, lakukan kita cahaya West Coast Hills kan, kita nak Seriboy. Kadang kita Cigar Hills, mentah ni keahli orang lapio kalau kena ke family, pihak itu nakam yeldi, kena sebenarnya berdiri sikit kundang. Kata apa bujuk kadang isim gue ke institution bukan ko slow ke bahaya. Kadang kimu menyerap kita tu kita kundang menyerap ki polisi kundang kalau yang kapuli putih, kalau yang ada wajah semar, mentah nak sebenarnya mentah ada hilir, sisian siapa berinak lisensi putih, bagi appropriate untuk kita ni. Kapasa baka jing kelomban jadi funds barang berapa program kawan direct mission kawan sudah direction nisha jelas ni
Kini fund semua aku yang ada di SBI, FCRA branch kemudian Port Delhi. Berada ke pisah Port Delhi, kecil belum berdangi dan ki natural disasters, ki emergency situation ki NGO sini ki menteri buat. Teka kan dia ke pisah Delhi ke bandar yang pisah Delhi sini tersempur. Kini aku bujuk ki kemudian balang dan ki NGO sebagai funding lebar. Kini aku kali ke komlong ke FCRA mentah. Kini ingin lambat berkali attack on the minority institution. Kini keluar ni pada kam di jiran lebar. Kecil kita minta kalau yang suatu ini minority institution di badan buat jelas ni. Hapa kisah school sekian kondom, kisah kita kasumar sekian kondom. Ina par buat hidden sekian kondom nomor pokal. Setiap kejungi kejelas ni kalau absent itu cakap kamu dah. Diminta kejungi muncul ya kat limbakan siapa in kemau pun Christian dan institution school bar atau celong school dan celong kondom. Kini institution sekejuni kita very liberal kalau kondom juga kita lain dua kalau hikai kita progressive lo. Hakabar akan hikai kita kena mendevelop untuk scientific temper minat nak kami biar. Ada pang ni buat smart ini bancuin biar dalam bentuk smart aku kawai. Sebab kini ipat aku kalian ke akses BGP. Kim promote show ya scientific temper. Kita ni kata ni berapa macam ni. Scientific temper apa yang nak penduna, kita akan erase berpenjat untuk pendam. Balalit kini kan komunit kari kejungi kari India berkuai. Bak kata ini jelas jungi berubah. Lakin setur par kita ki hakai jengit kejeng pulih dengan start tembakan yang minum super KSS kayu funding ban research kalau ed masih umpi masih tapi pukul kalau plus 40 by funding bila research kita di school kita ni ikut lab kita pun school bintang lab ban encourage ke research tidak kita bentah pokok jumpa putih bentah apa fake India pokok baik ini scientific temper untuk hantar komba buat ke chapter dalam drama ke evolution ni semua tu jangan salah theory yang tu lah penjat no nak ke science kejungi ke history kejungi ikut apa school cakap pulih lah restore lah pun kelano karena bagi RSS agenda tinya cakman tapi kalau nak scientific temper kena kendon dan kena fokus more on science RSS kapal menata di minority institution kejungi nama kapal propaganda juga tinya cakman kanun kita tahu Islam di kemau RSS berkali ekonomi RSS BGP apa kali ekonomi kalau plan yang tak sepasnya kemudian boleh tahu dari sistem post notification yang tak sepasnya penting kelai tak social fabric juga jelas ini Islam kita begini kejengting kalau mentah bahwa IPS tidak jauh nak kalian ke government juga MPP tidak pak tak delegation sedali berdua minister ban appeal ya serta BGP ban wengno di jepun kelah juga siari kalau terjadi trial atau serta di institution di health institution di hospital dokter dan lain maka khususi dalam hal ini tayo bala ini sini bala dan ini ikut buat bahawa deputy chief minister Pak Presiden Ditso yang mengelak kendu home minister nilai ai recommendation di sini tabangin kat position kata basically bottom line dikata ni betul pun priang ini jemaah sejuni tinggi pun ke kongres pun ke kanun yang mentahi ni klat di kongres ni klat ni kerana dekat identiti jumi di kasih di kristan dan yang teri jongki in kema kat bakal BGP ini INFCRE maroi inum la penduk identiti jumi inum la kelar identiti jumi dari ki BGP ke pemi na tu ini sistem ada ka uniform civil code ka CAA ka one nation one election one nation one language buat apa dalam syataka Hindu Rashtra apalapa penting di jumi kenget no kejepuli juga kan biasa lo penyam tadi di jumi ni dan kan impor press conference itu paling baik press conference kena nak pengkelani anu BGP teknik press conference itu ni dia create ka awareness kajima kemudian yang ini sistem asnan kajima kali penting di jumi ya identity ke jumi ki an kami ki tiap
appeal ke jungi kalau minta ini mi appeal sang political party punya ki beliau ka nang astan ni kepang ni balang dagi long vocal dagi mi kan sakman yakini ki jingman apa apa kerja beliau jungi yakini yang jungi balang jungi tarang ikut ke jungi kerja jungi tang ki kamar sejan tarang ikut ke jungi kerja jungi tang ki yang beliau tinong banana ulum na le pesat BJP kerja sam jar ke NPP kerja sam jar ke ki parti di bidang NPP yang pokok sarkar MDA yang pun Meghalaya parti di bidang Islam BJP yang pun center kecil sangat macam ki itu dia ni ke BJP ki aida bagi dan BJP kalau ke development jadi mungkin mau tentang ke development kamu dia ada kisah macam ki kecil tiang macam ki iman kadang tak kau bagi orang kata washing machine effect kepada kita BJP bisa kuat tu kecil dunia macam ni suspect ba iman dan ki egi bah mindat juga NPP ki amalis politicians ki jongi benar sarkar kecil BJP ba iman dan ki ile bakti mata kikran bisa BJP yok sha expose yo ba ki investigation agency ki turki ki kumbangi kat ki amali ki bumi parti kat MT bumi parti tadi don kini investigation against them tahu BJP ki investigation ba kan asangnya ini dia kepil mentah minyak kelat cipuar dekat political affiliation ke jongi parti kan unu kini ke cap ke mentah kini ke kepuar mentah ada yang ni bagi define ya ke future jongi bagi juga parti ke jongi tidak ada yang try mentah lagi mi syapat mentah dan unu ni shua bani kini ke bil kan kelaan dekadai bendon shua kacing ya keren cing stu jumun kum kacon parliamentary committee dah kabaya mir jemut lang bat ki church leaders ki minority institution nani ki mai tribals ki NGO bat kinu constitutional expert ndai ni mata ba kani gebel kalomba undon consultation undon ai la kani bai la pun rai kani propose ni gebel tena kali yang tingkuras ni liban ya ke joint parliamentary committee pengindon kecing keren teskawi ru ban wenno khamtam habidai bat kumpul Meghalaya cungi sipun ke cing syakri ke ba ke institution ke kilaai ke habidai ke health sector habidai education ringi demand bagi debat exam ni pun kini genuine educational dan kini medical ki residential charitable ki balong ki ba ai cing syakri ki orphanage ki bari kunsuat kum ta terter dan kalau kawairu ban protect ya ka Indian fund kum omba ban kira mane sebut mutadon let's say kum kani kawai ke building la sna daga fund jom ka foreign kendiat kamera bat new teli kamera la fund na ki brief badan po ka agani ka community na ki locals ndre ki debat exam ni kita ki deban protect ya kini ki ya ta fund ban simno baro regarding ban swaban kani swa kum ta kum bangi ni urge na ka lihat kongres bagi dai ki dai ban one by one let's the discussion ke babiang kenapa kamlong kecing kita ini kamlong kecing babi hadir ini pak yaki pateng cuni banwan kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena ka ta ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan